chibai ule April ni le ani a Russia in Ukraine arun chung changa in rem na lam an hoi don emo ti lain buaina apun lun tual ni in alanga Burma sipai nun rong tak te chet dan ang maya Russia sipai te sul nu rap thak tak te chuan khovel abara khai le ani Russia ram chung Ukraine ram ri atanga kilometer somli mel somni panga ahla Bilgorod khua a petrol check khom na mun akan thu kan soito kha Russian Defense Ministry thu puang tu Igor Konashenkov chuan Ukrainian Mi-24 helicopter pahni in missile mangin akap al ani ti in apua ma se hei hi Ukraine lam chuan anti ani thu an soilo rualin anti ani lo thu po an soi thei lo thu asoi ani kha mitam tak chuan Russia in nazoka chet adu awanga afin vervek achua na thil ti mai ani ringpo antam hle rin lok ange in Russia chuan a thung rul ve ta a April ni thum cholni tu khan Ukraine chimlam Black Sea kama long cholna mun pui Odisha khua a thilpuak ring tak an ria a Russian Defense Ministry chuan Russia sipai ten high precision CN air missile mangin tuial thei thlitfim na mun pui le tuial thei check khol na pathum an kap al ti asoi mihring thi le hliam anom lo hlau ti BBC chuan atar langani karmasa a Russia sipai ten Kiev le Chernihiv khopui lak ngei tuma beitu te man mo taka an tol kir le khan Russia in Ukraine lak atum na an hlo chamzia an tira Russia sipai ten an kalsan an thian sipai thi te ruang hlom lowa let rem rum an kalsan te an indo na teng le sipai motor ruang hlom tlak mi lawa kang udriam ruam mai te chuan Russia sipai te ati beidong ngoya chuti lai chuan an ho tu pa President Vladimir Putin chu athin rim a alin al ani bera amma sabera tana Russia in Ukraine aruna tanga nisom thum pasari na Ukraine helicopter pahni in Russian oil depot Bilgorodami ahan bom al pur mai phechu Putin angai tu phak bakin Ukraine sipai te po Russia ram chunga an che theyani ti antira he thilawang hian Putina athin rim leni inan soi ama thuron petu ni thum leka Ukraine chu tukdol mai tura soitu Russian army chief Valery Gerasimov le Ukraine run ma a rin rol bera anei a defense minister Sergei Shoigu te pahni chunga pheichuan athin rim maya anni pahni hi haptani chung chu mipui ma a anlang to mi alawa thu thanga chuan army chief Valery Gerasimov phei hi chu a hrem nia soyani European intelligence te atanga hriat dan chuan Putin chu athin rim awangin a advisor te po in thuron engma an pengam to lo White House Communication Director Kate Bedingfield soidan chuan a senior advisor te po in Putin chu thudik an hril ngam to lawa an rama hian enge thil thleng thil kalmek dan enge ti le an ram thutluk na siam dan decision making mechanism hi an hre phato lawa an sarkar kalmang working style po an hre thiam bik to lo ati Putin hian mitlem te chau aberona mipoi mo zual tlem te chau ama muthei an oma chung te po chuan ama chu nai taka an mu an phal lova hladeu hlekatanga biak turani Vladimir Hilman Helsinki University a Russian politics professor chuan Kremlin chu solar system ang hi an nia Putin hi ni angin alaya a oma RC planet rang te chuan an kong orbit thewa an kal hualani ati kumtam tak chung Putin atana mirin tak lo ni thin loyalist te deuh chau cabinet a hian ruat anni awangin Putin hian huaisen taka thuron fing tak petu anei to lowani adik tak chuan Crimea War February March sang ni som palia tang khan liberal advisor hi anom bumal to lawa a chun te point an ram hi an chua san zewani an zinga lar deuh Russia rama la chun zinga mi Anatoly Chubais Boris Elsin privatization chief le Putina environmental advisor ni mek po
thlamha sa khana banga Turkey lama akal dayani tin an sarkar economic advisor ni chin tuna Skolkova Foundation head po a interview na sarkar asoi sela wangin bang turanor ani a bang vele tabok liberal advisor dang Alexei Kadrin kumtam tak Putin anena nai taka in reto point Ukraine arun hnulok hian Putin chu abia he in dona awanga Russia economic in ator na tur ziale anram economic chiat lai kumsang khajakua somkua din mun anga khan atol kir pha dona chu chuan khotlang nuna der thon na athen dona ni ti in a hrila he thuron po hi Putin hian angai poimo mi alawani Putina telefona bethei hi mitlem te anoma anin biak dan po kong khat wan wei chau ani amana biak masak lo chuan tu man an be masangai to lo Ukraine arun china hi chuan a security council le wartime cabinet khong taka thukal pui du de vek kho mostly headliner te meeting anei pui chang po in video conferencing mang chavin a meeting pui chen chung jinga lang sar zual te chu Nikolai Patrushev KGB officer hlui Alexander Bortnikov FSB head le Sergei Shoigu technocrat defense minister le Sergei Naryshkin foreign intelligence head te anni news pakhatin atarlan dan phei chuan Putin hi aral tri hle ama general tenge in an tha du mai a hlau to hle ni nan tarlang khovel ram hruai tu te jinga po Russia president Vladimir Putin hi mimak sakle chanchin nga pol tak chu ani ve nge inarin atak sa hrisel na von that nan Siberian sajuk lian chi thisenin ain bual thin mau mai President Putin hian atak salama hrisel lo na ruk anei ni in Daily Mail chuan atar langa mipat mei chiat na lama achak lo baka thyroid cancer anei awangin akal na apianga cancer specialist doctor ten anzui reng thin ni in Daily Mail chuan azia kani tuna Russian defense minister nita Sergei Shoigu chuan Putin hnena hedam doi dang dai tak sajuk thisen hi mang turin a hril ni in an soya hedam doi hi in bualnan Putin chuan kumsang ni chawa tang to khan alo mang dai to ti hriat ani bok sajuk thisen Putinan in bualnana a man dan hi a rok zai bor bora a thisen chuak in bualnana mang mai ani lova aki atanga hip chuangat alani zuyani Putinan in bualnana man thin Siberian Altai Red Deer thisen hi damdoi lam thiam na atang chuan mihring tak satan athange yamti finfia na ero a omran lo thung Putinan Ukraine sarkar do tura thutluk na asiam nu atang khan Putin hi atak salama chaklo na anei na sazual ni in report chuan atar langani he thu makdang lam tak chanchin the dar tu hi investigative media project Proacti media ani thuan soya Russia ram chunga he media hi man phal ani to lawa an khar sak nu in rampo na tangin chanchin hi anlaron the dar chunjom zel thowa April ni thum khan investigative media in atarlan danin Putin hian thyroid cancer aneya khoya po kalse doctor thiam tak tak ten anzui reng ni in antar langani Siberian sajuk thisen hian taksa atinau pang theya mipat mei chiat na lama mi pa te chakna petule taksa wong hrisel tu thatak ani ti ansoi hei ba ka hian president hrisel na a that tok le that tok lo chui chian na kalmeka Moscow clinic hospital a thok Sarjian Evgeny Selivinov point President Putin hi Black Sea resort a voisom thum panga aya tlem lo a hrisel na endik turin a thok lut to ni in atar lang bok kani Russia sipai te hi Burma sipai te ang mai an lo ni ve reng maya an chet dan hi aro wa hle maya heng an chet dan mak tak tak le ro wa tak tak te hi zep thei ani lova social media lama video le thalak mu tur tam tak omani he thu hi ERF buat sayani Zelensky an US political talk show Face the Nation a thu asoina Russian President Vladimir Putin le military commander ten Ukraine rampum pui min nuai bo veka kan mi pui te hi nuai chimi vek antumani Ukraine khwale tui kan ni kan rama hian mi chi rang rang
namdang nen in tha pol 100 nationalities Ukrainian vek ni si kan oma heng zong zong hi min tha chimi vek an tumani mi nung khir chunga an lu kele bante tan sakhian Putina ril ruput zia dik tak chu atar lang vek thilpa ngai ani lo naupang thlengin an ngai sa a an thathi kan hrethiam theilo ani thil u chuak tak rang kachak kemo washing machine te an lak sakhi chu ngai khata alangai thei nun rong taka in tha kher hi enge atulna war crime a Putina chau nilo military commander order petu te zong zong po an chung cha ngai to vek turani ro rel na dika chuan engkim affair ani western ho chuan ro rel na dik kandu Russia laka heng hi kantong vek to mai chana in biak na nei po ape omlo ma se president kani na angin kan ram mi puite tan Putina po atul chuan ka bemayang in biak na kan nei lo chuan mi sang sing chuang tiang hian an ti don tuna thi na hi atok in ka na lam kan hoyang ti in thinrim le ril runa takina soyani Russia sipaitan Ukraine an chua san nuwa mun rang ranga mi pui tha na nu ma mu tura tam le a International Criminal Court in Russia war crime hi ama atang khana chui meka President Volodymyr Zelensky IO athupuang tu Sergei Nikiforov chuan BBC Sunday Morning Show nena Musgrave tam taka oma mi pui te chu an kutle ke phuar sak chunga thana nu ma a pheng phung mai heng civilian te hi rong taka tha an ni nge ti achiang le ati heng an mi tha ruang te hi mu tura tam le a kutle ke bung lubung ti te kholaya alet nei nuai mai ani Ukraine in Kiev region hi an lavek nge Russia sipai te anin la chuak zok April ni thum zan rei lama khan Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Meliar chuan Kiev region lalet vek to in Russia sipai te chuak veka ain chala Ukrainian te hi an huaisan hle ti chu kan ria a ma se Russia sipai te hi an ma ni chuange Russia sipai te hi an ma ni du wang renga chuak an ni zok ti ero zo na om theyani Russian armor vehicle teng le troop transport truck kang bang te chu Kiev Bon highway ya anding thup mai UK Prime Minister Boris Johnson chuan President Volodymyr Zelensky bia in lompuina alanani Ukrainian troop te chu Kiev region pum pui mai an kuta a om chu an lom viawa ma se Kiev dai fem bucha a chuan civilian ruang zali lai mai rong takatha te chu an let rum maya an lomero akim theilo he thil thenga wang hian weis ho chuan dem na o ka an chuana sa hle a Ukrainian Prosecutor General Irina Venediktova chuan ruang zali som an mu zinga za somli chu enfia ani to ti TV a asoyani Human Rights Watch HRW te chuan Russian military forces committing law of war violation Russia sipaitan an operation Chernihiv Kharkiv le Kiev ami documentary an lakho mekani Mykolaiv atanga Kiev Kharkiv thlengin second hand car pick up truck le minivan te UK registration number indona matonga an man kang le chia tam tak mu tur a omani Russia in Ukraine run na hian Russia lam hi an chet halo ti kan hretlang veka an sipai tele ral thuam tam tak an chan ti po zep thei mi alavin media rang ranga thalak le video tar lanani a khothlang ram ten Ukraine ral thuam tam tak an thon lu ta Ukraine lam hian chung ral thuam te chu Russia be nan tangkai takinan manga Russia be sei ain an tang thei hle a ni ni thum le ka lak mai thei tura an ngai po tun thlengin an la hlei thei lo chu ani a soitak angin Ukraine lam hi an to akhirin khothlang lam ramten ral thua man pek te po kumtam tak lo mang to thinang main an mang thiam em ngal zela heti lai hian mitam tak chuan Ukraine ram dang mi Russia ralian do pui tura lu jinga khan nei to sipai te hi an tel ve nge ya ring tuan tam le western missionaries ho hian ram flek antar langai lova Kiev Kodaya Irpin Indona Muna sipai officer pakhat chuan Union Jack
British flag abana atar langwa maya Ukraine sipai chin chiana ribon pol amang tel bokani Ukraine lamin west horal thuam thon an mang thiam ngal zel mai te hian neito sipai te hi arukin an lut ve renganga an ral thuam thon lu te po kha an ma ni west ho sipai amang thiam sa ho bok hian Russia benan an mang ani mai lo mo ti chu zo na lian tak le zo na me kani US intelligence chuan Russia in Ukraine mun then khat an chu san na chan chu Donbas region lama in so nge an tuma an tactic an thak mek ni in an soya Russia hiana tira tangin plan fel tak an nei lo ti po an chet dana tang hiana chiang tual mai kan riat angin Donbas region hi Russia in independent apuan sakna kha ani a tuna Russia sipai te chet son dan en hi chuan US intelligence te mu dan hi thil om tak ni in alang tin Ukraine ram zong song hi lavek ma se Ukraine mi puite ril ru hi an hne si lo chuan atopa an tlom thowinarin om indona chak zok ni tur chuan aram mi puite ril ru hne tel angaya chumi tel lo chuan ne tu an ni hlen ngai lo history kan lo munual to entirnan Vietnam war te Afghanistan war le Syria war te po kha kan ti thayang chu an optur beram mi puite ril ru an hne si lo chuan ram lian zok le chak zok angai po ni se atopa an mual pho le thothin Russia po hian Donbas region te ba khi hlotlin na tak tak anei kherinarin omlo mun then khat an chu sandana hian engruam man na beremo chu an nei ti achiang hle Mariupol lam hi chu Russia sipai te kuta a fel to ni inalanga official puanero alani lo thung Mariupol mi puite hi an khongai thlak hle maya thluya Mariupol khopui an hual be nu khan Russia force te chuan omjenei takin khopui chu dang chatin achunga cheng mi puiten an momo eng chit tur tui gas le ei in tur thlengin an dan cha sakani mi pui nuai khat le sing ruk zet te chu khopui chunga che theilovin dan cha an nia he in dona humanitarian crisis thleng to a cheber te jingami ani nge ani heta tangkhang ve Ukraine nu pakhat le afa te pathum tlan chuak ve ta te chuan ni khata ei tur bol khat an nu faza in an rin thin thu le an ril ru anat thu asoyani Mariupol khopui hualbe dan hi man laya anin do dan tactic khani in he tacticin angong po Ukraine mi puite atangin kan riat vek to kha hetiang tactic hi tun hnaya athlen le na masaber alani a hetiang tactic nun rong takhi Russia hian Chechnya indona khana lo mang to a Ukraine indona hian aron mang le ta chat ani Ukraine foreign minister Dmitry Kuleba chuan Times radio waril danin Russia sipaitan Ukraine ram anlak an chu san le ma khan civilian tam takan thata bucha le mun tam taka chuan ruang alet rem rum maya Russia hi ISIS ipon an nasazok ati heng Russia sipaitan rong taka an tha te thalaki social media lama mutur tam taka om kan ti to kha mase YouTube lama ero kan da lang ve theilowani Britain Foreign Secretary Liz Truss chuan Russia invasion of Ukraine war crime international criminal court in achui me khi full support kan pe ani ati